Oruat Timothy, urigat, wakasida orwom. Ewe Kapasen KOT bibin medicine rabop seri urun God. Medicine FK kapas minom nari Bible rabop seri urun God. Raut sia feri dara fara kapas binnet. Ra ridi gits, ra pugu gits, o ei digeri gits, usun at si pebara fan pun. Ready go. That is 2 Timothy chapter 3 verse 16. Igapun Kapasen KOT mi encourage kids, si pan mood ngeri, evo para bugu kids. Igapun Kapasen KOT mi give us a joyful feeling in our hearts, in our spirit. Si pan mood ngeri, evo para correct kids. Amen. Iga si setori at si posiri karavet thoughts. Iga si spend time. Nen Kapasen KOT. Ready go. Nan URS sa pura-pura berwari, wagusir ruworo. Ya basa ewe soarinis, ewe gun mithen. Sebe ewe tirato ferite, Jesus Christ e poros. Ewe ei digeri gevi, gave thoughts medicine, o sebageri gevi medicine winne, wafen, urri gevi. Jesus Christ e riri kotson kev. Ngan nupara gun mithen e por, ewe erisir, ewe pan ferat sebageri. Gave thoughts medicine rafa furry. Seri bukutera Jesus Christ, I top peer. Nupura Jesus Christ, oh you follow me, or I defitir. You a first year gets go. Mun me fen, nupure power. A boy digger, Rapochet Severy, the thoughts medicine. Raker resises, Rafurry resises, Rakular red pussy resises furry, Sokun Maraman, a methos via water. Mun me fen, a power, a repet sevagari, a current thoughts. Iwe numerava ke kapas. Nun mifen. Et sevagri. Yere fansul kovaki. Yere fansul kovaki. Yere fansul kovaki. Keri severi aturean. Peter fetarwar. Kori. Makera fansul. Resetsek. Ewesin. Ngai buawaki ewe fansul. Ngai goni e panon. Esabira. Nun mifen. Usubiet wafren nel. Not pugen. Oruat Timothy. Kapasen KOT bibir si rapop seri ngurun God. Iwe not John 14:26. Aparai digeri kitsi gagun mifen. Ewe at sebageri. Usurvet traffic kaya Jesus. Usurvet. Mi urinda probabake non a book. Iwe ifausu. Aneani. Kapasen KOT together. I encourage every single one of us spend time. Aneani. Kapasen KOT together. When we see aneani Kapasen KOT together, siya ori sire. Nedi peratsa one Jesus Christ. Ngirikits. Patagay Herrera. Ponon URS chapter 16. Mi baray digeri kasi yang nuben nun mifen epowar. Aram nam relevan mever biruguruk. Resap kapas papusir feritan. Ngepusuk arrogani kits vet binnet. We are arrogani kits usun netiven at someone Jesus Christ. So get this picture. Nun mifen asap pusik kapas feritan. Ngepusuk kapas relvet Jesus Christ yang mef geri. You are arrogani kits geri kits believers. You when netiven Jesus Christ. Ye mak naripuk. Pagun mifen sa dori arabu poraus pusir feritan. Ngepusuk poraus. Ika arrogani kits usun netiven at someone. Iwan mifera poros MFG Jesus Christ MFG gun mifer. Karvet naibosen. Every writer in the book Rabaketi si John, Matthew, Mark, Luke, John, all led by the Spirit. Rabaketi vet Rabaketi netiven at someone Jesus Christ. Iwa at sa nari Bible Safet. Sasiri netiven at sabon Jesus Christ. Amen. Iyan mo siri Ivan usulam Jesus Christ blood verito. Nga. Yung kami review para ibisin. So what we must do? Read the word. Read the word. Pagkapasiri netiven at sabon Jesus Christ. After all, Jesus Christ he already ngun mifen ang mefiri kay riders. Yerbet ko babaki. Nan
Yores sapu rebe wa si rebe ibu ya pasa iwe si sapan ferry chamang fer nugun eke are den ewe ke fer rebe mak non puk iwe ki po ek puk resap mo we fen kuts non urusen verfan wow awara Jesus Christ erika Medische Keeton Maki met Jesus Christ en Furry, wat voor van? Nu braden we Furry aan ministry. Iwe rest op morgen. Met eraan. Array deed daar even we kunnen ver. Mi mak not boek. Ik ga voor de Maki met de Jesus Christ aan Furry. En rest op morgen ver koets. Non urusen Furry van. Iwe wewe ngagun mifen. Het zeg ik hier hier kon hier important. Maketi. Hier kon hier important. Maketi. Iere kon hier important marketing punu bakitsi buaneri wesia sire usuneti ben asawa Jesus Christ ifausun asaneri kapasen KOT dikira kiswicha kanne na ta parapon usi buawesi kiswicha kanne at sipwe make it feel better you get that let's pastor feel better oh yeah I read a chapter today you get envy and neri with the mindset with the heart that oh, I'm about to receive met Jesus Christ. I'm about to read and receive met Jesus Christ. Verite, I get it. Naras, yatek ngerikot, si kapas ngerikot. En naras en nerian kapas, siya sire meti ya wasen, si posire. Mariti God. Mariti God. Iwe gai pue. Share parfitu testimony. Me your reven man ever atheist. Eserikun non. Eserikun evi your squad. Iwe ara tori year in 50 years old. Rakara popudere. Maar ik prefer pugei Jesus Christ. Ik prefer pugei arabas regarding dagari Jesus Christ. Iwe Abu Butere and Nari Puk other Christians regarwaki. Abu Butere and Nari Puk other Christians regarwaki. Ngenara Canary. Receive your sweet thoughts. Regarwe war rekara story kara testimony garete kara Nari non. Books about the Bible but not the Bible itself. God so regarwaki. We regard Nari karwe hero revet via Nari. Ngese or kesiwi non nerugan. Iwe fering apusin age e book. Apusin neri e book. Esaptuen e book mi aporosa usure bipen. Neosen e bipen and God kapas. Apusin neri. Esor vere afrafan ngeri. Esor vere ngeri sugi gerien. Ira pote sugi and neri. Esor be yara no ya ne tori. Isaiah 53. Nubura Isaiah prophesy ga porosa usun feying amarat sawon evero veritas iri sirvita takis abu suras tipis akurat sikarren abu sesen maritigo ibe pusin aran neri kapasen KOT ekesiuri daraw maritigo ye boburvi fakun important ngai po encourage likits virisi spend time neri kapasen KOT ikere Ibru sapu rueri. Wakasira warberu para pasa. And God kapas abaran o maraman. Praise the Lord. And God kapas maran o maraman. Esewang mucharar first. Idache gugun. Nge wafer wariti God relvet mi barbini kits ren usun e kapas. Mi maran o maraman. And God kapas. Ngagosa borok. Raken usure vasketiras mi sei berruepek. Raken usure vasketiras. Tirong non marawats o ewu fesen ni retipats meburuts. Pon ne kubu non tu me futugen non tu. Kora wegira la fasen merika bones and marrow. Kapasen KOT wiken merruepek atu fesen dorong non bones and marrow. We nu berwa kubo bones and marrow. Redai weiti. Medai first fossil. Idera bones, Idera bones. Iwe inside the bone. Mi ora rabbit touch it marrow. Iwe kapasen KOT era wiken merrebek mi was kura bone.
and didn't stop there. Go straight inside. Parku era mero. Era futugan non natu. Ira kugun marabaran metu ficin ko. Ibosa-bosa porong. Era a porong bugu mochen. Me yakin neti ben arabas. See how powerful God's word is? Read it. I encourage you to get. Spend time reading Kapasen KOT. Spend time aneani Kapasen KOT. Burgo baru sun ewe moyan mi ato already be yerin wa keren macet kuta jabi verpum Jesus Christ. Iwan na kusidan nari a kesibin marawan. Marawan Kapasen KOT terra di barai o baraban. Mikian merubeng sudah tegira apa si torong na nari apa si torong kapas a kesibin. Kami pas share testimony no berapa Iowa 2 months ago week. Iwa wa suri a family house to house ministry. I wa suri a family, I wa ministry gari, I wa kerudwa reti ko ya te kafarafan. Iwa no bora wa wes wa bud gari wa sowim, wa minneka iwara ebwe apa saikis. Igabi mo chen apa saikis. Murida wesiron ministry gari bigat fellowship fellow. Iwe kecing pun ye era I sit you we di me di gai va vefi nori disi a chet nori disi non nel du Kapasen KOT mi keru ru pe ka to ro ga tai ti vet tots we sirvi unbelieving in those times as we di Kapasen KOT mi baraban usurvete kapasera di marang o barabara to rong nori disin iwira kota be fi vetewe e awas kecigera ai se cier we di vete wa vefi nori disi a chet pota chet pun Kapasen KOT mi barang o maraban mare di ko amen mi ken merubek a to rong a ferri vete ferri ira kota describe piri vete wa be finaro fanso ngandara describe piri a kecing chet gigin era nori disi wo ga chet. Why? Because Kapasen KOT mi vet mi barang o maraban mare di ko amen mare di ko. I encourage you to spend time, have time. If you don't have time, make time. If you don't have time, make it in. If we have time, okay, we're nari Kapasen KOT. Pota, mi barang o maraban mare di ko. You are not confident. Upuku, I want to you. Uwa kisira korwe apa sa. Ngai wai sei som kapas non ne uke. Puru sabti biskoro. Uwa sei som kapas non ne uke. Puru sabti biskoro. Panana same chapter cha confident upuku korwe you. Uwa kisin upuku ribu. Apa sa. Om kapas. Ye kapas. Om kapas ram ren pece. Om kapas ram ren pece. Pata vi out si baneri Kapasen KOT. Mi barago baraban. Mi yeri siki chasi sapti pisiri ko. Igo pare usara ngeri arats. Pusi sapel tura nari furifa. Mare di God. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngai wam Myanmar ren vet pai per vi IT genits ren Kapasen KOT ren ngun mifen awar IT geria kurs disciples ngai vet ko babake even nu when siapa we ti ngun mifen esap kapas ren pusin ferita ngai pucek kapas feri der vet Jesus Christ abochen iwa roga geri kits lady sileki am nar yoris sapro wor siawe witi nge Bible iga Kapasen KOT iwe irenti berat sa Jesus iwe nubara siaen neri eke kapas siafe siasire irenti berat sa Jesus siapan kura barang tu ficin pecek kuran noran set us free seri sokkur brief ladies in nari tulipa iwe Ako para neri Matthew chapter 4 verses 4 Matthew 4:4 pasa
Nge Jesus apperuri ye fanson Jesus Christ en nom na feru we setara tar potem tiri. Era Jesus Christ era amak narku taro bue bipin. Ara was kesat marai ren mogache. Por preparar periteiten kapas KOT apasa. Preparar periteiten kapas KOT apasa. Ye eki kapas KOT apasa. Iwe aneani. Iwi para wakits. Misi sirire tipa. Semi feten narim sara. Pagiramet konferentie gerikits. Om kapas ram ren pece. O pare saraben. Are. Mariti KOT. Konfer buku orbe tiu. O sire orbe. Ngai wai sei som kapas non neruge. Purasat tipis KOT. Awararan. Konsep kudan tu vicin and KOT kapas ya. You that's super fair. I encourage all of us to spend time reading the Word of God. I want you to touch what you can West Nari, Matthew 4:4. Not a fanson said that I thought with them to Jesus Christ. Put we see Jesus Christ me, Etikifet, you get it been, you as a walker, you are it, you are tempted, you are put the car, you are carafai, you as Jesus Christ, I already. Aravas Kasar, Marai Red Worship. I want to paint a picture here. Jesus Christ is such a okufu sedan reran memorize city verses. Jesus Christ is okufu sedan narifanson reran quote e God's verses. Rerat severi e God's verses. Nge e okufu e watefin reran maraweri met miset severi. Mariti go. Eo kufu, ewe enemy. Redwet, redan marawari, ek king verses, ek quote to the end. Not even so. Every verse, every time, if I went, tempted, you Jesus Christ, I got you ready. Purafin mak, norakutaro buevipin. Outsian, Ewe Kapasen KOT, Pusipuside, Atsipo kufu, every attack of the enemy. At the same time, don't just memorize it. Because Jesus is a okufusiata naran moregeri versus it severi. You can memorize it. Ngevi pan marawiri. Mi marawiri every word mi quote it. Ngeri sieta. Even lupet kids show them. Si paparan Ewe Kapasen KOT. Iwe siapan marawiri. Our marabaran mebarai. Non. Kategori agi persekuran. Kategori receive free marabaran. Kategori age marawan, kategori kura feyetsun. Poda, porque se quotiri, que se cheve, negapan marawari. Iravet Jesus Christ eferi, not a fanso, not already said that fin mak, pura fin mak, narco. It's such a quote them because he remembers them. He quotes them because me marawari. Me marawari, every word, me fer, you can be a pasal. Arabokufu, Ewe, enemy. You are encouraged, when you read the word, believe it. At the same time, receive it and live it. Marawari. Kung gawang kuda, tufisin, bebasap kuda. Ewe Kapasen. Are you encouraged so far? Yes. Are you encouraged so far? Maray tigot. Kapasen KOT, mi maray o Marav. Marai o Marav. Iwe one erisitits war par nabarin keru su verses. Si bocek fakun cia si figure war Kapasen KOT. Pota usia sini geli barai o Marav. Amen. Okay, so Ephesus Sabularu uwagi siragon me fisu. Pasa o buage we barai, puira iwe biakai. Para we Kapasen KOT, purira neuvi ketiras ngun mifen a ngerike. Mariti KOT. Mete, neuts ketiras. Era di kenmerrebe katu vicin dorong, not surevan, o puguevan, akasorevan, at the same time, era vir parvet, neuts ketiras. Wow. Mariti KOT. Pan neuts ketiras Kapasen KOT.
Kapasen KOT, kapas, the word, Ewe Ketiras. Maybe Ewe Ketiras is also offensive weapon, as a defensive. We borrow a defensive weapon, not in the same book. Ephesians chapter 6, verse 16. Ite van surveisin over the book purira abi epetin maun shield. Abi da shield, die abi da epetin maun. Iwe abi the group not someone Jesus Christ. Nge kapas rubi ketiras. Iwe ketiras iwe offensive weapon. Essa way metas ko plak rio. Mawala faith, ira wala metas ko plak ini. Fora seta kara arrows. Nga no wala ketiras ye kapas mi bara open. Ira wala offensive weapon. My question is, do you know how to use your weapon? Do you know how to use your weapon? Yay, kapasen KOT. Mikian merepek, which means this: the word of God is always sharp. Yes. This word is always sharp. Are you encouraged today? Amen. Senior Pastor and I exhort, so that's what I'm doing. Yes. I'm exhorting the body of Christ today. Yes. Are you encouraged? Exhortation, encouragement. I'm encouraging the body of Christ today. Kapasen KOT, and at the same time, a weapon. A weapon. Eraketiras is a defensive weapon, a very offensive weapon. So the question is, do you know how to use it? Do you know how to use it? Paipen able to cry and gets here. Me or no take ketiras win me for any kapasen KOT. Why does the word tell us we need a sword? Pota, we or even as enemy may faith and eat data van surveillance are both ever. So use that weapon. Use it. Use it. Command the demonic spirits from Pasura, not even Jesus Christ. We are pursued. Why? Because there is power in the name of Jesus. Amen. And you cannot know that power unless you don't read the word. I encourage every single one of us to read the word. Read the word. No more weapons. Praise the Lord. Praise the Lord. I put the word just whatever song. Maray God reran kapas. Maray God reran kapas. Yahweh waiting and he said, me maran o maravan. Erabi baran o maravan. Metsakun maravan. Me tori etsikarabi sawan. Me tori abarawa. Me towan. Seri God. Nukoraro kapasan din. Nukoraro ngay usulian ko to be verifan. Afang Jesus Christ. Purite darabas meri servirio gui resap bautuman niro iya narawe kia semus narawe narawe semus ikan roboru gu at sama Jesus Christ. Amen. Yes. I encourage every single one of us to spend time reading the word. Pun ko posire dia tiberat sama Jesus Christ. Ko posire dia tiberat sama Jesus Christ. If you don't know the will of God, you know, not a Christian history. Not Christian history. Mayor, Soden, not Koefanso, no. Crevion Makke. Take notes here, make copies for themselves. But not a Fanso, a printing machine. You will check handwritten with us with it. Copy pushing over copy. Our so few, Crevi, good time for a venue. You were asu, Crevi or class we have, me or class we faying night. You will really get away with the copies of the Bible. You will get a, how to read it again. You get one, me check close. Me check no what I want to shelf it. Say open no fans on like a thumb. Half it collect us. Usun, see. If I
turufasa ak sacrifice. Eko soren much narar fawara marawi ne make copies of this word. Irawi ka revisire ne robot churi feyengai. Ne revisir maki pata ko revisire. Ye kapas e baga sara soren in the future. Ye kapas mi barang o maraba. Marang o maraba. Mariti God. I believe or I encourage the Kapasen KOT digere. Kapasen KOT rabi barang o baraban. Iara roro Kapasen KOT para pasa. Faith abu buda. Nuguruk abu buda raja usir. Usir gibet. Kapasen KOT. Iwi kya buda raban kibi mamuat ni firi barang. Kapasen KOT receive firi baraban usir gibet Kapasen KOT apa sa. Era Kapasen KOT mi marang o baraban. I'm not afraid. I am not afraid to invite you to come forward. Ako ko receive free marang me marabaren tu fisin Kapasen KOT. Mariti ko. If you want us to pray for you, come forward. Supaya tak feri tak space. If you want to receive marang me marabaren Kapasen KOT, met sakun metakin maridisum, come forward. Kapasen KOT mi barang o baraban. Ya sampai baraban, ida putakai se nuwakku sai po osok porto. Nge angkot maraban, ida putakai mi fir petsakun, ai boy ni fight ni ken. Ya yo puesto. Si pwe yatak figan, si pwe praise si sama sai God with a song, brother Jay preferi. And at the end, si pwe yatak pwe angkot maraban, sulit Kapasen KOT mi apa sa. E pwe non whatever be was it, e pwe receive free today. Mariti ko. Mariti ko.